Kusang deputation runani thangnai rung TISF ni shurungnai rong ni shakawo police la thachars khlaimani te tiar gas kokmani patimungno belai shazamani koksha kha TISF shangrong shalan nuyung mani TISF tangnogo kaisa kokthum panda khlaioi srangshal ni patimungni shazamani koksha kha TISF ni state coordinator Shazra Deburma Roman script ni shanmungo deputation runani thangai srangshalo police rong ni yago tui kutung sharjangmani logi la thachars te tiar gas koksa kha TISF ni rung shurungnai ro patimunggo shagodu khomangkha khorokchiba TISF ni rung shurungnai ro shagodu khomanai rong no rohor sakha Agartala jibisha khamnogo kusang deputation runani thangnai rung TISF ni shurungnai rong ni shakawo police la thachars khlaimani te tiar gas kokmani patimungno belai shazamani koksha kha TISF shangrong shalo nuyungmani TISF tangnogo kaisa kokthum panda khlaioi srangshalni patimungni shazamani koksha kha TISF ni state coordinator Shazra Deburma Aro shathai klayu Roman bai na kok borong ni shuimungo shimung rujangna ni shanmungo srangshalo haste fani thani deputation runani luwazimung na harmani tiprama thani rung shurung motha TISF aboni bagi srangshal fungni shimi asthabol thungno klawo kuthum laimani tipra indigenous students federation ni rung shurung nai ro aboni yagulo srangshal tipura asthabol thungno khlani shimi rally klayoi deputation ni bagoi rasbobon faising sikangoi thanglaikhe kokjaka TISF ni rung shurung nai ro fia ba paithago circuit house buskangni laharo lamaka shuinaru khaborong no police Aboni yagulo Rasbobono governor ni thani memorandum ya farna ni thangka khorokba TISF adong rok fia ba shakhamya ni bagai TISF ni adong rok bai malai liya haste ni governor aboni bagai governor house ni bini secretary si memorandum ya sangmani koktoma paithago haste ni CM eba kebo khoroksa cabinet minister fan of hayoi borok bai kok shalai faina ni bagai koimung narukmani TISF ni adong rok fia ba paithak jora tuibo borok bai malai na ni bagai kebo bai faijagya ungoi paithago lamawa achugoi khadumani funuk laika TISF ni rung shurung nai rok aboni yagulo police ni barricade sebaye sikangoi thangnani chaitok laika khaduk laika TISF ni rung shurung nai rok Fia ba aboni kasara tui kutung sharai borongno kharuna ni chaitokha police aboni yagulo TISF ni rung shurung nai rong shakawo tui kutung sharmani logi la thachars te tiar gas kokha police patimunggo shagodu khomangkha khorokchiba TISF ni rung shurung nai rok paithago shagodu khomanai rong no rohor jakha Agartala jibisha khamnogo kusang deputation runani thangnai rung TISF ni shurung nai rong ni shakawo police la thachars khlaimani te tiar gas kokmani patimungno belai shajamani kokshakha TISF shangrong shalo nuyungmani TISF ni tangnogo kaisa kokthum panda khlaioi srangshalni patimungni shazamani kokshakha TISF ni state coordinator Shazra Deburma abo haikeno srangshalni patimungno tuioi TISF ni mungoi tatal koktoma awimung khlaio hine khadu jangmani kokshakha TISF ni state coordinator Shazra Deburma Sengitini o jaga press briefing khaimani kai miani tino khaimani kabang jaga kabang kok kai thaika बहुत सारे न्यूज़ चैनल में बहुत सारे उल्टा सीधा भी दिखाया जा रहा है तो हम लोग ने सोचा सबको क्लियर कर देंगे तो बात ऐसा है कि हम लोग कल पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे हम लोग का जो TISF है बहुत सारे डिवीज़न से आए थे सर्किट हाउस जो VIP रोड था वहाँ पे हम लोग सब लोग मिलकर वहाँ पे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके बाद अचानक से हम लोग को पुलिस की तरफ से मैसेज आया कि हम लोग के साथ गवर्नर मिलने वाले हैं तो हम लोग गए गवर्नर हाउस तो वहाँ पे जाके देखे कि गवर्नर हाउस तो गए वो अंदर भी गए उसके बाद वहाँ से ऐसा हम लोग को रिएक्शन मिला कि गवर्नर जी हम लोग से नहीं मिले उनका सेक्रेटरी मिले तो उनके हाथ में हम लोग जो भी मेमोरेंडम देना था दे के तो आ गए लेकिन जो झूठा प्रस्तावा दे के हम लोग को लेके गए थे वो लोग जो हम लोग को जो लॉलीपॉप खिला रहे थे भाई हम उस ज़माने के पहले ज़माने के वो हम लोग नहीं है स्टूडेंट तो हम लोग को अगर गवर्नर से मिलने के लिए गए थे तो हम लोग को गवर्नर से मिलना है किसी हम लोग को सिक्योरिटी और या कुछ किसी के साथ नहीं मिलना है उसी बात को मैंने आके देखी हम लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं तो इतने सारे स्कूल के स्टूडेंट कॉलेज के स्टूडेंट लोग वहाँ पे आके बैठे थे प्रोटेस्ट कर रहे थे बिना खाना खाए हुए तो हम लोग वहाँ पे जाके जब सब लोगों को क्लियर विजन सबको बताया उसके बाद थोड़ा सा एग्रेसिव मूवमेंट पैदा हुआ तो उसमें थोड़ा सा पुलिस और हम लोग के स्टूडेंट के बीच थोड़ा सा पुशअप हुआ बस इतना ही Fia ba shaboni dagi mungbai deputation runani thangnai kusang rung shurungnai rong shaka wala thachars khlaika police abono tuyai haino hai shumung ti shaka TISF ni state coordinator Shazra Deburma Raja Khoraguli ni shimi Krishanu ni kokthum chini khorang